songsori nang dirajani guru nami saluhna. Asa buka kami ulang nagam mahidaw kamu permusinas. Asa jumuro maju ang hanggar Panginoon. Mahidaw ka permusinan ito mataribata. Asa jumuro maju elo damang ito mataribata siguro sa iyo. Mawala na lang mga permusin namin. Mahidaw na elo ko ito mataribata siguro sa iyo. Ang diyan masawa ni Tuhan. Dihamin na sa hasulot di basa patikero. Ima naman mamulay at kaulaw na sinuha. Inamamuka sa ato na mangulungi sa totong di pasok-pasok Tuhan tayo. So natin na tuwa-tuwa doon namin ito mga parmusin namin. Marmula din na nauli, marmula din na kalaringgan. Laos di ba kasi mula-mula pa niya pasat kami. So pa namin ito magtaribaruan doon. Diyan ka pangulawang namin. Diyan ka pangalakan namin di ulang namin di basa sa iyo na marilo di ulang. Asal orang mga parmusin namin so natin na tuwa-tuwa. Siya din na mula-mula, siya din na mula topa. Ay mamang kodang mula-mula, las pasarada mamang idot kodang sopa. Asalin ka kamanggabian, yan ka kapahulasan, talumoy na ulo las droha namin di bazar partikiran. Asal orang mga tuang uparmusin namin so natin na tuwa. Diwa din na gano'n ito para itingan. Ay mamang sanis kodang lihat, asa jupang di paparani kami agak bersaulia. Kalian harus nang ulau kami gabi mangkorfon inauli dihamingi saluhna pertiga rompet na jalangon nami ma pengantin di masa pertiga ima anak do korban nami do kasutuk bulu di masa pertiga asabay mama musim naon patusi asabor kami dalam penjara asutul terlumuri ma anak do korban nami. Siya buta
Untuk Sony pinaki amang tua nabuhi terpatuk rohan namin para nupong kamuna kang hulit marang tuis asin matuturuhan niya amang kalibata sa iliyang mga akapas-pasuna baka tiki alam yung rock hanggang lumatil malakonon tiki manatinopa ay gunang magasok muna untuk Sony pinabuhi terpatuk kami amang kalibata amang namangok kapas-pasuna buti yung marang sa buti Marangi magawa tulong masuk kopi. Pasti kerope, masa tali matong musaluna, raja ng Mangporma. Iba sa tikyon, dinas nami, ima dinang mangalap pasu-pasu pardawas sa repeon, dilay nami doon bau nami, lasrawa nami di sa tikyon. Raja nami, memenuru to kami na mandok, kasakop dunia sasakop dari Balia, nagsugat arat doon, maradong porada ni hula-hula ng pipapenan doon sa dia. Ang inino raja nami, huwa ka na kami dong di sa tikyon. Leo kamu manduli kami partikian natin. Alay Panginoon na namin ang raja namin. Sana silong pagalong, dua silong pauwi. Bolo tuupe, hola lay namin. Do inang bau namin, nagtulang namin, do tulang namin. Nabuhay at pasat namin. Hamu sudah na kung nabutan ulian natin. Pangusin namin. Tumani kami, son. Ima din na pasatot sa lasrawan namin, maradong porada ni hulaw na namin. Dahil namang mga kondang na patusi. Napatu ijolo dulu. Bulu damu dulu, bulu damu dulu. Sampai
tahun. Dos orang tadi, ada ko buka dompet dora, tinida na pariban. Asat yun na tautuban itatap siya tarabunga. Tusungoni pinabuhi siya kami margalangan muna. Tanda sila siniruhan namin. Amang kalimatama na manggo kibasukasun. Pagkitiyan ano pa sa kami ng tuwang braja namin. Galing mga salamat. Bapak namin, pinapang namin. Tidak seorang yang menghadapi kita kalau kata cinta kalau kita berhasil. Kalau itu, kembali ke video, itu
dunia punami fakta kalau disur lama bersuara mau lihat ini jadi itu hatta kalau mau gimana jamuna dengan sebenarnya nani sinaga sukni hutan satu orang sukni hutan soalnya nang baru nami dohot akan bibir nami satu hutan besok kita terus hatta namu akan masa sebenarnya nami serahan mereka Gabi amang gabi. mau lihat lagi pulang juga. Jadi itu di hamu nak kalau mau gimana di hamu, aduh dinami, mana ngambil dinami, tuhuni, binopar ni kebuka seorang. Las rohanami, terlebih tidak usah, kemudian tidak sulit, tegama kita binopar ni kebuka keberdianan. Bisa ada anak sesada bodoh kita mulai tak nyor raja nami mana haruri mana anggiluri saya dia buat teman kita doh yang kesahara putra bisa ada dos roha bisa ada anak sesada bodoh kita mulai tak nyor sana tu aina renglo tu saliling na bulu hai lagi plus dia roh na dia sadari di perkawinan yang aku tahu nama waktu tahun asli orang itu dia mau ngajak ke bina pada pengang Ciresona soalnya nang bolu do bebere mau betul kata mau lihat belum kamu lah akan dilodi tubuh ini jauh pengang Ciresona kelas marhamuna soalnya bolu do bebere nami saya lupa soalnya akan diredo do asal bago do itu nomor satu dulu nomor dua soalnya tiang amuna Robert dua tangannya kami ajubutan termobi akan kami seperti beliau menghiki saya tuhatkan atau mengajar bagi-bagi lagi Madudu. soalnya majulah sekali ibarat dari kedepannya kamu tak lagi ada soalnya mau lihat Menang lupa kami dari tanuhan Negroma kami agamang boro Nalaho Somong madong mayate Manabi-nabi kamu Amang boro nami Do na boro nami Mana dia amang boro Mau lihat para nami. Tiyo binatu baru hadan Benda mapasya istri tiyo Las besarnya main do tasar Jadi kami akan orang di muna di bawah nila muna di bawah satu kio. betul raja Alay ang so untuk di bawah kita bajuan sering kata Kali raja nami Terus paruhata dito sa mga nila yon. Siya Diyos ni Roha, bakit kami ngayon ni Ya, Uliya? raja nami kali Mau na di ba? Kuhapin din namin ang mga raja mo. Pos Roha namin ni Debata, di pangarawan yung nadihangin. Buda na nihamin lugar-lugar, mandapot ang hutan ng Korin bago sa Tikyon. Alam na si Rohana. Yung mga pasa kanyang namin mahigi ay gano'n yung damat na Debata. Ano mo damat na Debata? Mau niya kaya mapatid namin. At itong diro, arong nawaran na hindi pa puno namin, di pa tuturo namin. Lumawi man di pa katero namin. Lumawi namin naroon sa Toga. At po ang raja ng Toro ng doon sa Huda. Yan ang Toro namin doon raja ng Huda na matali dito yun. Asal-asal po kami baga sa mahal sa Dibada. At doon ba ito raja, bilang kaso ni Dibada. Pilit tayo doon sa Garion, silang lamay urong, silang lamay Toga. Dara pero ang namarong ito, sila na magulong maras ni Roha. Ano ang lukog mo naman na Dibada? Doon sa halang na mataraja nito sa Dibada. Pangkumgumi ng dilot taon. Mau niya kay Papa din namin. Asa siya taso, dan mga liyak man pasatong anak pasong-pasong ini. Raja ng mga namin ba namang kundang liyak.
para sarili mo na yan, di pagbibir ko pa sa tamang buru, oras man yung mga magsaro, so ni man yan yung kaulaw na muna ang nangalaya. Matuto. Sa tamang madyan mo tulang namin. Makro aku mandok. Hula-hula ko ba dia? Hula-hula ko na dia. Alis at dami mak. Kalau oto na ni Bartoba doon, hanga ni Bartoba mo. Isuro kami na tulang muna. Mabuan oras pil. Marhite tayan namin may tumat na namin bata. Til mabukli bahul-bahul may persawa. Di motor di muna sa luhut na. Dulu-dulu mana pangomoan. Sama juga semua orang siap kami nagamani. Gabi ito lang. Hindi ito. Bukan ko yun. Kan naroon tabutong orang berarti ini ini kamu taruhan atau lima asalkan dari kamu sudah ada otomatis itu juga ada sama lima baru enam lagi pulang pulang kamu kan juga pulang berbeda dengan itu orang kami sama berbeda cuma waktu berbeda di rumah tentunya dari rumah dari rumah apa Biar tulang namin, opung namin, nang biar hulawan namin, nama-nama nang di hulawan namin na puasa. Biar orang muna di basa tinggiwan na karajarami, mahitewan na kaulaw las niroha, iman di kami pergelingan muna, magkapagdihalan di basa tinggiwan. Dibuat kamudo rajarami, songon perbubir, songon tanda ni las niroha muna, makaputok kami pergelingan muna. Mahitewan lima karajarami, alusan kami mah. Jaka hatani berlubir kau perasaan yang muda luna raja di ulah kami. Asa soal padohang mulai patulog dari kami. Asa pilih mapok kita baul papat salongat. Bakar nama itu. Diri atau dinami dulu mari kami nang akta pangolah. Alisan kami main bakar dari kami dan kapaberan muna. Nang perasaan muna tuh kami jarang lantakas menjawab kami. Aliran mana makato niaga terbiru-biru. Orang semahami mereka murah nama calo. Malah digoda pada musa luna. Raja di ulah kami nama Raja kami raja di ulah. Mahiteu jaro muna di bahasa partikiano. Matuk kubere kami masuk nama wasamu akar raja kami. Nah Roma kami akar raja kami pasatun boleh tiu. Tuhan musa luna raja di ulah kami. Arai raja kami. Tas disomong pasal kami. Sopan kami karena depok kamu selalu nak raja di ulah kami. Maka itu pakai aja kerja kami. Tak sudah ida bolong bolong sama pada dia. Tak sudah kami Roma sobat kamu selalu nak raja di ulah kami. Nanti nak raja kami pakai kami kasih selalu. Mari diulina akan tulang kopo mengarani bangun asal rohan tak kau lihat asal rohan kami pasal temuan radio. Doa sopan kami selalu nak raja di ulah kami. Saya ulang-ulang lagi nama Tuhan saya ulang-ulang kita foto. Bambang musik sopan. Walaupun soalnya peraja kami, waktu sesuatu buat dia, dah boleh pasang kami. Doa waktu sesuatu sopan dah boleh terpakai kami.
yang nari hulit na kataturang at upo tungkol doon na buhay kapatubahan di balik pasat pertikiran. At ano na doon iba pa kung ilaw kung magkakaturang sini di masih kulang-kulang na pangarap na. Tungkol ito yung kultiyo na usun panugot ang patubahan ay balik ko na. Sa Tuhan tama yang keramagogi pasok. Huli hanya keturang. Nariyo tanginan jemaat daripada ya tudulog kamu dapat kamu mulai iyo turun kamu dapat pagkagan na kama nagsawani dito si Kusara pinasamu na dihamin iutur na karat ka pagdede dengiring dinamroh mo masabahan mo lang hula-hula muna taruni kami pagdoman hebing kanyang namin matulungan daripada dulong nariyon ang giyak matulungan gawin na dulong muna dihuta mo ng ibalyape sinur na kapaparang muna oras naman ang diadol mao isa doon naman puro ka pera mo niya doon namin masamkata ng matuha asa dulu patutulong ang santo na nilagatan turagian oras kami sa loob na orang mulog na munang madyaro so baarit sa taon na muna sila bukad dyan naman yung mga kong namin na mga layan buhari na akong nilaw lang namin do layan namin doon ang kong namin nabupol namin las paruha mo na lang Ganito lang. pati namin ay di na baruin Ganito lang. Nagro kami kapasato may menuli may malilingan marupura dyan ni amang koronari. Pasrahan namin marhidi ulaw-ulaw muna nasa tayo namin damat talibata dunganin na kanya lang. Sama ku
Parideo jaga babela mula di basa pertikeno nakara-karami. Kalau mobil mah di nama mall. Anak lawan paruman nami di basa tikon. Agiat mah por mulai ke serabi ke di por ini ke di rumah tangga nih. Anak lawan paruman nami itu akan ramai itu. Di sudah ada serabi dia ke rumah di basa tikon. Aduh nami mai, amal tikon nami mai parideo mata di kedua. Ayo yang mana mahato dulu mana karudian. Orang Spanyol kan yang mulai nama jalo. Mau nanti dia musa udah nanti ulah-ulah. Nama ada. Suhu di mana? Patuhangan baik sedikit los dapat tuh kesalahan. Mau datang. Saya kan disebut. Dito, orang itu son satu anda sama saya itu ya juga. Kemudian ini masyarakat nama dalam sebuah sebuah kemudian sehingga itu mulai pada sana kota kota Indonesia. Sehingga kalau ada lagi dua anak musik itu dua anak 20 masih ada. Kalau kami sama itu. Saya masuk soalnya. Saya kan mana? Ako sa kasarkan nama ata. Wati susah dia bilang pala sa tao bilang principal sa museum. Di karena patumanan nilong. Orang masaknya ke nilong tua. Ini kan ito pa bilang mga sabuna. Wati susah dia. Tapi na tuman sa kata nama ata. Amat kedua kaman ako mas. Sarika na ito ni Opo kami Prabowo. Nagkamuma musim opak ko siya sa pasatan. Senang. Asas dari joget teman. Jadi surah naik sobat. Gari. Oh, goyang kamu mah? Ayo, kan? Goyang mah? Jangan mau musik. Kamu udah mau jalan musik? Jangan mau? Musik. Sata di situ tuh, tangan doa ujung nih jari-jari 10 tuh takas marsinga jaga-jagi.
Muludog sa hawin ni Parlakaw di ang kabarsantawian. Raza nino ang tubuhang duli upong duli. Asa tugtakas sa may magsantawi. Opo naman tuwa. Ubasa ka matikyan nun ala hono na hono patok kami ni Sor. Diyan na tugtakas doon ubasaat. Yung magduwag ko. Muludog pa marurangak kami. Apit manauli na rin gani. Sila mo di mamadungan mo natin. Nung nabukot kami tubagas ni alamang munong, ang dia mamangantaran ni anak ko pangantaran ni Buru, parmiangan ni dadana ko pasituba-tuba niya na berbaju, pangulayan ni akan nama dua. Sa uli na lagu, Grabe. takas ko ni Bereka, di soti batu bahamu uni-uninga. Ilan kamu ba sa topin patikian to hari. Grabe ito na. Grabe mga oras namang goro. Di kamu dipiyo sa luhuna. Ima amang tatuan de bata zahuba para si Roha dengkado ng parlamenta atau ngalulunda bang masuk. Dumbong kami tuhutaw dalasong kami tuhutaw. Asa perjuang kami mangilo maaf. Ay dia adong perlakan nabi manang pamereng nami pagkataon nami ima amatara day ng tasoripada na dilupak kami di son atau ngaluluda bang maso. Anggo ang kapakiriman baik kau kodang mula-mula las palong mutu kodang sopa.